Dia koi di matam helen lowe ba normal session di waroi let us see adu moy ngarang cabinet decision low sabnina governor na kari harkat ke haydo mana somon tawda karamba maunga short notice na haina haibdi adu karamba maunga tawda ke haydo yeng batai ba adu mathang business advisory leihidra leiroidra singba yamna kara di controversial hoibne aduna apoina huji loina si leire haiba community tang man price too early emergency session si governor na hana normal session pi khidrabani na hojik su pira kadra piro idra haiba judi governor gi decision to ngai batari aduna normal session pi da ba haiba si karigumba khara di leire aduna normal session pi gi da ba haiba se adun it is already deprived haibdi akhoi gi rights mayam mla singna haigadaba hannagadaba lebak gi issue adagi hai puno maksidi normal session leikhidribina masi already akhoi gi right mayam di matkhre aduna hujik emergency lakani haibasidi sarkar na ti honaram bayai but sarkar na honari base governor na tabidreba aduna masi sarkar na tabid sarkar ki proposal se tada bahai base masi ju still akhoi gi democracy gi wahan thok leite maram di governor na mana cabinet ki cabinet proposal and chief minister's proposal hai base governor na decline to ya de masi atopa double engine oiramdraba or natraga chief minister sina honorable chief minister sina thona pramabdi supreme court high court chalaga my normal session sibak tawrum gane aba so still then adum akhoi gi constitutional ki crisis ti leire